adofo umi entreni e mani ye pa oni ye wadwuma ye papa ye wadwuma ye ni ntama mekasa ni nyina ne se eye akra 16 years bia woni ni age mate enyanto kwa some seasons edi awo akra kwachi adofo nyame ne bema anka akra wato na nanom awonsie do wato na nanom awonsie do seasons o ena odi awo ni age mate etipa okuno owie kra na osaka se o mekuno medi awon umi entreni e mani ye pa wodie member simeka se wo ho bebre no ni ma me akasa se ka akum ye ni kwakuo no nkonkotie mu nsem e de emra ene abayo bi nsu a ono se ni kunu eja na okwa ware foforo on teso ni to na okwa ware foforo abra onbo ne yero no amane adofo ni nso mu nsem te sei ni nyina ka akum yase ye ni kwakuo no nkonkotie fi o makasa o manuman ni e ba so message shema adwene e wa chebenti hwe ni nkosi awieye se me free asante dwaben amasem ni se ebe busumi ni na adwube no nkono me ho na me nua ba frɛ me se me mra me koya o se me babi obi de sekan awo no ntimi mehwe me koya no na omo arashe ko hospital obi de sekan na awo ba o de apaso awo ne kwanchi timi call hospital ho ko hwe no me koya no na enye moja oda moja mu a nya asam ketwa ti ewu nwa be bosumini yede ne ko hospital fufuro sese no ontimi nya hwe ne nsa ontimi nya na hwe ne nan ya ontimi nya na hwe nti sese no abase we de bedamo na Jantobo, ma usa baba ma ko betese. Oyima udi. Ipa che frame tiwa. Den sima. O papa so no dem your friend. To nkomo no so. Sansem we si fa he. Den sima obi timi twe apaso ana yesekai. So se sekai apaso. Okay, trust my. Me pa che Sunday ne month. Ye honma na me ma me baba akonya na oba ejoso. Enti oba no to na ka ono de bai enti odi na ka oti ne bai ne nkura ni di agolo na be mu abakwa fe no Richard eno se me ma won to na ka oti no se ada na ma mento eno se na ka oti no ya bela enti me ma won to eno se ene mejai enti oye na oje na ka oti ne to fom na otietie aso o san bobo akura ne ni so ena akura na ma me friend so munya no mujai na akura ne koy enti ne Monday na nkura ni di agolo wani mu enti omudi agro wani mu honum na Richard ne ba ho enti oba honum no wa beso ni sisi de ne nsagu ne bo de ne nsagu ne bo ejina honum enti nkura ne to na ka utini bia ekoto ne nim os me pede ode na ka utini be kame na so wode kame a ene mi sister ba ko e fe ne mampani oye transfer ene o frɛ Richard no se Richard kofie enfi wom ne kofi ena Richard ne kofi enti e de ye hu ne ye hu yan se enkra ne wo Richard no mu fie achi enti me ma me ba ko do te ya ne sakra ne ese me dia won enti no me ma me ne rush ko honum ti o ko honum no se e de na wo dia won na che sakra ne de apaso awon no mo se an wo de atom eti bubo edem na keni ne ko se o kwa kwaje atom no enti o pata atom enti o te keni ne te ya ne se Richard ne yese mapaso no ena akra ba ko no yese wa paso ne nunie ena wo fa paso enti keni de no onimu se wo de apaso ne bo no enti no se ohun ya ne se wo de awo ne kwan achi enti etuahom na akra ne buhwe enti obuhwe no kwotena ne so enti o te ne so no menwa ba ko efe ne kujo ena kujo ne ko no ko so Richard no se hey Richard de waye ni ena emebo enti o so mu na Richard ne bela ba ko firi fie bai ena obeje Richard ne firi kujo ne nsem enti honum na atom ne hu se enam akora ne so a entokwa ne yesa no na obe patakeka Richard na awakora na faso no wonu so ko fie kwatwi kotokulo ese od betwitwa Richard no enti okotwi kotokulo na mampani ne sofu bi omo yila akora na no mo gi kotokulo ni free ne nsem enti omo de akora ne ko du hospital ho ne de no mo nim sa akora no wawu enti nurse ni no
ena de ne nsa koka ne kokusi na chese na koma ne bo nkakla enti satan no de akora no ntimi nya ne ho hwe enti no adechi no akora no nani so te na chese o hospital ya pempam ni tiri enti adechi no mtom ko twa na history enti ko twa ya no ena om ye ya anti don be ya no om ye no mse Friday no mka se family konfa no chi enti ye de ne ba ya no na chese ho no live ho wo munya kwan enhwe akora no ye de ne ko emena enti ye de ne ko emena no emna no nom ka so betwa na history mo betwa 800 cedis enti honom no eche kakra nsana me wa pay nyeska e dia kocha history no enti kocha history ne so no ye hu report bia efiri ho ba asem kan ya ne se omu yi akola no ye mfa ne nkofie na ye nkoye na exercise akra nse sei ne fanyina adwojo ontimi ma nsa so ne nan kura ontimi ntu se na nyame ayado me enene na nsa na ne maame se oso ni mu no otimi tutu ne nan nkakla ba ne nsane de ontimi nya ne nsane hwe asemi aweho ana me yama sheme chese knockout ho asemi yabra ana bronye bei wada ko di pe na yemde atuti se tuo faye na knockout nti ya twa apaso awo obi ama chese wo bubu kra e faye na asemi si me pa cho edwaben yenwe omo ye mo fra omo nya vie say 16 years obi a omo enu na 16 years ana ba kwato knockout ana nyon na to knockout no me chese omo kunto no na omo ko knockout ho 16 years for no no okopata wa na ekopata keni no de de paso na wo no wono e akopata o de e fe no ni keni ba wo de Ebenezer sapon ti ye de no okopata no ba ko 16 years ni no twi apaso sabe ko na apaso no ebi hye ni bottom dada me pa cho no nhye ni bottom okofafi da ho enti oye se ma paso no na wo dan ho na ba ya ba ko se wa paso no ne da ha se nam dem fe oni bla meso ye meso e na ofa se mo so ko ebo na chen ba bi apaso no da o se no onim se ona ode apaso no be on ko na no onim se ode be wo na konkopata no ka won pene ma ne mfa paso no wo no enti ohun ya ne se on de wo da hospital santo kwa omko na ya bontere pani bi ani ho pani bi ani ho satam na patapata wo mo no pani fo no mo pata wo mo ba baby no mo kokon ya ne de na pani bi ani ho abofre na wo beto so yi hifa na paso no wo no pote wo ne kwan achi ne kon achi wo no sa na so na chi ona ana doctor say ama titi na want me nantibio one doctor cancer ba do kan say ye fa ne kofi ne nkoye na exercise e wo se mo bu sasa den na si ma obi otumi nante oko school me pa shan oko school ojina say me pa shan no oko classes he o pata for ji aba nya ono na eko ni nuano mo ko na oko so ma pata no esan apaso na ko wo no ama wo bubu otumi nante gise yeso ni mu obedi dia gise yeso ni mu sa abranti wa wanya 16 years bra se ne si ya musi efereke oto picture modern call hospital no den na bushia for year den na police for year me pa cho na bushia for no obi ansi fie ho ye kra na bu hon ma ye ko honum ko ka kire se se ni se na asi o wo mu fie honum di se ni se de won ka ho pa cho ye ne ko ka cho se bia doctor say ohia ska say ye de betwa ne picture na se be ni bi wo mu ntimi nka hwe obi antimi ma fie ho pen mu bia na obi ansi ye fie ho message that na ye de akra ye de ba ha se no ene ye fly na ne bla ba ko ye call hospital say ye ko twa akra ne picture no ene ko hu ne wo fa no e wo honum na chesa wa ma ba honum wa ma ba hospital message abofra wanya 16 bibi timi ba ne tim say memfa paso enwo minia na mempra no atutresem sa suban ko chefle ana dena mubo police for amane no omo ye fa ho knockout ya de ya bra pranko bo tu ya na ko bo bi say pow ya bra dena police for ya fa ho e pa cho a police for no me wa fa ne de koi openi dance mi si wa mo police for amane dana asem si na me ko police station me ko na police ni ba na wo kanta ho o ka kire me se menko na menko hwe no mo ntriti akwala ni nwie ne ho to no na maba na mabe case ni tu wa ntwere ma no asem
Inti adia chin ye no na mbisa ko se akwala na wo se menko na menko na ne ho nto no na memra me case no still ne ho nto no inti den na menye ena o twe manu asem wie no no ma medical form say memfa nko doctor ho na doctor nsan o san wi a memfa mra me san ko ho no na doctor ni ho nti me san ka report no nti me san ko ade chi me san ko no ho se report na asem memfa mra no doctor no me nyana ma na san nti me bana de obeka kire me no sata mo so na oma RFM me se memfa akwala ni nkoji nti me ko ye na omo hwe book no no se nipa na me se me be ye case no anhwe bibia o book no nti onim hwe ena ja me de akwara no me ha ka na me de ni ko kuma se ji obedi ye ba won yare le wode se sa akoba se obedi dikra jisi eso ni mu police flank to me and chorhe ancha ba mu 16 years akoda a wenye 16 no tumi hu se ya de apaso wa we onya 20 enye apaso wode se kan anase tuo ti o se koda boni school kura ya de akoda no ko se na ye tete no den na police photo o moye police station Monday ya listen for police station Jabin police station sa asemwasi akora na to piti ya de ne ko na ya beye reporter mo se ko ha ni wie ko sa ne yare enti sa fina ya sa ne yare ya wi no case obani sa na je ipa cha Monday ya akra me ko ho ekobusa asem no ho me ko ye no ya me ko to no we koso man na am ko to no o hwehwe book no no se ohun case bia e na odi number bi ma me se me mfre police ni baako inti me frɛ no odo kura didi matem se ade nti na me di case aba ha na me de akọ FM se wodi case me di case aba o mon kan ho hwe e na me se me dia me mfa me nko report mu ma FM bia na se SOMPATV bi sa de a me minim ho hwe e na ono kire me se sa asem no kura no ono onim onte e ma na nim nti ampa okoi eko hwe book no mu a na omo ntwere bibia o nti no kura na ne buafu se ade nti na omo ye say yi no ena nra no a o gina so a o ye say o ye case no nanka o makochi boy no nti nra no o twere mema no asem ena oji doctor's report no ananko ene o se men samra okay se wo ba no ye hwe denti na waba ha denti na wo de asem na ba se de akono akwala ye yino kranka o se edi ne ba bi fi na bela o mo gine se yinya bi intua aya abamu anane na busuafo na sade enti obi eni ho abanimu Vincent, good afternoon. Vincent, good afternoon. Madam. What you saying? Richard way. Richard. Near Philip Podia Paso no. Oh, we got your Richard. Yeah, dear Paso on in the Ebenezer. And Ebenezer were he. What I know is a hospital or a mental hospital. What is that? What about Vincent? At the apostle, I'm saying knockout. A hunty, a fan Philip, Ebenezer, and a Vincent. Vincent, I'm about my name. I'm the apostle war. Ebenezer, ma, some no, I could the hospital. Ma, Podano Crosses, and Nantia, a Didier, and why I didn't want it. If I tell you away, then why I found. Yo, okay. But I see the they come at you on your tape now. Now,
I'm saying a gene mix it up. And okay, yes, Philip, na dia pasono, akwa Ebenezer. And now we are Philip Wofa, ya for Vincent. Tina me busa se mote ye no. And na mo baina 16 years. What you me afa paso, I woni nia kwachi. Yes, on na ko. O be pata. Mo ko ntokwa, o bem. Na paso pa. Etimia wonoma akoye bubu. Ebacho, one na kuna ono be pata. Me den clear matter say na victim no ye Ebenezer ana modia paso no awono Philip ani obi kom ana Ebenezer akosim pata for obe pata ana paso na wono tinipa no na ku de me hunu yo Ebacho me come side of the story. I didn't say tintina me go say mote enti asem no say neti. And I said from my side of the story, maternity. Ebenezer Chapon, the other Jesus in the war. Only Unyanum 3 other siblings. Ebenezer Chapon, any other 3 siblings. I will never fear back. Omun enemy near anatomy more for Philip Chapon, ever cool. Omoni ne be kun ye nzo bi ka fe obi kun no ko pata ya amba cho nya ta ne ti ti dan se Ebenezer ka ho no omo ko ntokwa omo ne me wa pa ne be kun ye yo jo de minna mo fra dusia na so omo ko mi ne madua e be ba se Philip betumi atama mapaso we so 16. Hello, Mr. I know na chi. Na mabusa koda no, de ba ni tim se, wonu nua no mo ko ntokwa mpo a, se mpo ma fumpo no mo ne wo ko a, se bibi te sa ba, se bibi te sa, se kan, se bibi a etimi pre nipa, se ye blade. Na watam, na wo de kwatwa wonua. Ena me se ma no de ntokwa na ngwara na ku. Me na me nyina hobi. Mr. Bubusa no. Mabusa no, wo fa se no. Mabusa no, o se de na bai. Enti said the narration aba no. Ebenezer Sapon oni ne 3 other siblings. Omo ye 4. Omo to knockout. Ebo me wo fa se Philip Sapon. Enti omo to knockout no ball no. And we complain chere omo. The second knockout now omo betu no. Wa ma na nto otia so. Say no. The third knockout, our momenti attempts on Betuno, or Giflu Amunsum, say no. And unti a ho and a Santa Pano statue. What I'm told, Mr. Ebenezer Sapon on a penny at the Omo Ano. Inti Omo Ambushi, never passing. I have left up on a Asmano. I got an ambushi. Omo ambushi Philip Sapon 100.7. Oh soon. Baby and Tokwane see no. It is 15 meters away from your AFPA, but it is 30 meters away from Omo Eyankwara. Enti esumo hono Ebenezer Sapon on na eyin kakra. On na betu me pass no. And other prayer na ebu no. So in an attempt say obeje no hono. Na sada no so no na so kokoyi no party do fio a friend Solomon Ajuman asem ni si ko ono na dia akora na ko hospital ono na di Ebenezer Sapon no e ko hospital ono na ebe yi Philip Sapon no enti sade na scissors no ene ni blade action bag mu enti struggle no no mo na struggle no na scissors ni futoye enti the other 4 no were on him. So in an attempt say on to be saving hono. And all the Caesars no ever move back. Hey, onye ne sasa ebene epra no wo kama Philip asa Philip na o makoto ahye no so na so matese atom ne Philip na ekon ana Ebenezer
eko so oma busu to say bia akonfo ko ba bi ni ambusu kwan ekwan ketwa 6 years simple knockout no 2 rounds do not make a right oma from no to knockout abowa otumi twa poso de si onyon kokwaji 16 ma eno de tiawie asem na tiawie na si ye no so no enye se ye bia ya tiada ye ntinaye obi obeka ya tiada bia obo den na moye akoda hospital ebusuan komotumi se oda enti mamen kasa ye dikan akwara no praye no misro de ode asem na ba ho bisanse ho ana de akwara no ko hospital enyi masem na no aja me say akoda no koda hospital no abusuan no motimi asi oda eya asem a mebusawo man kasa wala tam no ko hospital yo obi aye ne de na ko ho de esi de o ka de esi ho da me say wasi ho akosa no da akra no di kan ko Jabin government hospital me say me wa pass I friend Solomon Ajiman ono na de na ko hospital no wote ni nchen 0.7 ne hospital card ko we honum your receipt of payment aye ofi Jabin he fa no ko Jabin, he was supposed to go to Confanochi. Who say he was supposed to go? And I say you refer no. Okay, he was referred to Confanochi. And you can say you're supposed to go. Obi also when you dey check then you're supposed to go. You refer no ko Confanochi. Okay, Confanochi he fa na bofa no ko. Confanochi no wanya bed into Komina. Then a doctor for kafa koda ni plan ho. That was it. Then a doctors kafa koda ni plan ho. But your doctor say when he find them now okay. Say so what him say mna no aba. Ana me bu say when ni dey akire amokọ dey. Me say condition na abofa ni wo mu no. Then a doctor for ka. Then na what say ye. Emena ho no ma kwhwe no. Emena ho no ma ko me ne me father. Ya ko me na ho akwhwe no. Nti so bi katre ye ni akira. Aja ukọhwe no na koda no ne papa mu a. He's in a good condition. What we are told, and it said, what you are told, and now what you have seen. Debbie, who say, who say, I could go to hospital, maybe she no makoso. Debbie Amoko, wait me a chemi chain. I didn't film of Rihana Koha, of Rina say, doctor for sister say what you have told. Me person o mama verbal you quoting me. Ni awode wani ehu. Den na abofra ne wom sese. Den ne betumi aye. Akwada nyo obi anyame ball no ba wiase no wabubu. Me yama hye se mo from port se knockout. Utumi twa aposo won nua kwachi ma opra. Ma asista ta afaso no de. Me no me say. Ye de yentumi asem na nya tia wi. But hono na ye can because some way now I didn't want to be able to this far, but Sabadi I can want them. And Parako and a movie into one in attempt to defend himself, no. And I could pass our problem number. Self-defense. Knockout knockout to the plano. Meba knockout to the plano. Who this year now who defended no knockout to the plano? What kind of side and then command the extent of injury or be a word pra and your bracket all when you could be whole where they your pra or take a crabby. Well, Praman the quality I wanna maintain want to me nante one if I do. Aja yenya go yenya break. And your bracket one year come on some. What will you make on I say? Opening Sanya Philip wo fedra so a o chomu de chom na de ne koi wo so mote akwakwara na ye no kwesi kakwa mu ntumi ntua no ete say ye o ka na nya ne kure o so ka chere ne o si hoda mi ana mitete ne ho da bia o ka so behwe na oboa nya ne kure Abani usi hoda wo ba ho na abato no ho
Papa na okasa ne wife wo honum. Ne wife I friend. Papa na okasa no mia na me ba no. Me na me te no. Da be na aba beto mo. Wife Poma ho. Me say Poma no nya ono na te no ho. Me na me te no ho. Da hwan na obeto no ho. Ontina no ho da. Poma ntina kwara no ho da. Poma entra se me ni hwan na oba no ho. Da be me say da be na oba ho da be. Enti aya no obusa wife. Me bisa wo na so ba ho da be na wo ba ho. Me si busa wife said that be na kwa kune no ofa. Ye ba ye freo. Ye ba me father e freo ba wa fa phone no. Akoda hospital na otwemi ansa no mo si order. Enya da ye de case ni ba ha na mudi milka e ba sa hospital. O de case ba na me nim to the case ko ba di. Me na otwemi ansa no mo ko me say minim say wo do case e ko ba di enti wo ka tell me say da ya ti say case e fa case e na wo ko hin me dia de me kan na ko tini say enkwara fight e na ko di agro aba ko apira it will be unfair some dey asem no be to ni pa ba ko so Obani, I was say Obano police for I was so much akodano. They no mo say yen hihemu but wouldn't say knockout wouldn't say me say anya wadwuma Obani me say anya wadwuma aya police for said yes tell me anya wadwuma enti ne o police for aya mo said yes ye channel na fe mo chance ne yen hihemu na yen hihemu we are ready for that. Okay. We are also ready for that. Mate. We are ready for that. We are not running away from it. Yo, nti ya ba sam na ba ya dwuma. Enyi na ebe da mafu. Yo, yeso ya da se. Yo. Bram tentem so mo case to entrance na breni ya for comment. Me and someone no for yikika no. Ne wo fa no ntumi hu ni a wo pese o kire o. Akola no wo fa si epra obi. Oh, amani pa no o da mojam. Sabra koda ye ni basket so akola ifa nyina adwojo tan Canada no before you subai bi sa anya ne ba anasa asam to no o say asembia so twa akola papa tia na no nyina na wo so sese no nyina wo so because we situation the bad woman I am with sampa never catch what they told me ni say and what they come is adiabai and we as well no can our bro for some we go hospital ko no skasa na yima wo mo some wo fa se na nam no so ama kwara ko sa tibia we mu enti sami suma ba mi kuta we munye na mo fa mo kwala rehwe sikasa na busia no mo dia akoma no awu jira no mo we ho bro for some saro ya ka see we are ready for that mo se mo ebe pum sa bre mo fa se abrezi for na tumi ache no e dia na si o job police station wa e dia abrezi for tumi gongo cha kwala no e dia kwa na gala for ye tra o sa no e di procedure case ni kwa ni nsem no so no ne ba en wo bi dia pa so no wo no a ko ba yam na nante ho ade tira ya no mo yesa asem wo sei ye be di a kire pa to for me dance min case to mesan about so na wo dia photo knockout brand me kase wo dia ma 24 fo nko te tat yentu ya hofo wudin me pa so ya friend me yentu a ewe de oboko me free pankro no adabra ka me ne boy bit 9 e manyin 10 pm tinyin 10 ni pm na wo sisi wo here ne boy bit 9 sorry ja me hwe wo sisi aya ne boy bit ai asa nan say dia wo sisi a ya ne boy bit 9 tena say no obi ba ha o 13 years o sha say company twe Rashid die na Rashid ba ha wo sisi a ne boy bit 9 to so pacho intimi wo fia na boy ne papa ne ne step mother by say omba be ka cha me say ne ba ni ko school intimi njai na chidi enti no oba na papa ne ye kasa na o si broni na sa wonyem na me say dan pacho menyem na o so wonyem na me say menyem na o sa de ne ko chekehwe sa wonyem ma na o de ne number ma me
so the number mama me na de che Monday and I'm my mom is gonna me call my Pontin hospital me call na me ko check no na ya mpase menyim timba na me be ka che me na ma me fe papa no e na obo na mane nti obo na mane no na bla bi so tie ho na friend rasta no ne boy no stepmother no enete e wodwina se timo ho na rasta ne bai no se broni me se wonyem so ma ne kunu fa ne sika ni sa ankwase asem no timma me free jom bai na mka chen se ni na rasta ba beka no se enye hwe nyankopon ne hwe nipa enti ho no na wo boy no so be kwa pa adwuma ye se de be ya ubenya bidi ahwe me na mesuo so ko pa teaching ewo ma minya ako ewo maase so ko pa teaching no ene de tete wonum ti me ko hospital me ma me ne ma miska na me de ko hospital enti dey bi uni menya akasa kakra enti na sister bi nsusu enue we ho na me ko eye ni bi ti me ko eye na wugina ho ma ankra na me de metwem na me ko me fra eye ne ba ye na nwumre na mba ho no me ba na ase me nko na me sesa me ne ma na me de mdi kofi ehwo no wato am ofi on tudu no ma na ahwe masum na me nso me hwe bi so woni to me bia me so fi so won ware me na wa ba babo me nte ho na no ne me di bom ti ye di bom na ye kuna na bla bi o ye fi ho no no se na edu no obi onyem na ne na ekosa no na o se me ne me ira se me fa ho be na o se na ware ne da be ya ante no unto start so didi brand na brand si mi si mra meto wo fam ho no na o se to si ye no brand si ba no ne ni mi di bom no mo kwen to mo kwen ye na wo kọ no odru ye ho na aba bi do no fa ba no di jam mi mu na mesi mi tras na odi aba ni jam mi mu se ni nyina wo no ama ni nyina abasa na ma me se so won so we mfiri ase a obeku ato ha se na ma me so me nsa na odi mi rade ti ade chi ye no na me ma me friend ma me no bo na ma ne no ma me ba fi no to ma me ba no obeka asem no se ye mfa nche no ye de chi ni wie ye no e ho adwumre me hyedem sa na omo tete mu se broni bra ntimi pie koye no na boy ni diseases awo bla na obe patent okwa no o diseases awo bla apasobium o diseases awo bla na ni achi eti wona na me from ma me ka je se ma se o fira se ko de na edu asa akwa ba ni o na ma me ne sinya me ya adu machina me ba ho no ti na boy snape no abo na me friend na edu na awo no se an me de me ni ho me kwa akra na me suyo mate to okoye no ma me ba no ne bla ne be kan ho de me ni masemesi ho no enti no okotena ne ma me ho krofo no ofre me se o krofrum enti ya memla enti okwa na me ko no o krofrum na maba because enti me mba da bra ko no so ba o mbabo no ti me ko no o krofrum na maba me kwa na maba ti de bi just wo kwa koda na ma me so show na wa ko no akoda ukoda no aba abata bi abasa bone na mmenka no gre to aso enti no me baaye no da ye pon adwuma no nso so ese sa teaching na mbwanto no obi be start adwuma e wo kromadum enti na ye nyina ye ba adwuma me so meton me ma me ne mama because atam na menyim na me so meton me ma me wadruma no enti no ba na me so ma ba enti ye pon da kona me se na edu ene ma ye nkwa adabra kai no se na the way boy si pe na so azama esi ba 3 months dey se sa me do matwa so enti ene ye nko ti me ne nyina na free krom na ye ko adabraka enti ye ko ya adechi na so unika eska de be ko adwuma me ma o ka eska ma wo de ko adwuma se me no nyina akotena adabraka ho no me ma o ka eska ma wo de ko adwuma sa akopem se we month so ya uji upe uti we omba konhoma enso so na be kire aduane a ope me de fufuo de mi ndio wo fufuo ni wi amono amoma me ni nyina ne ya ama no month na so na waji ni pain obema miska ko hospital ni ntin obe so na ne me de ntokwa sa se de be ya mintimi mbisa ni ska no afa no ho adi me onye wo sa me fi hospital na ba pe no aba be kasa me ho sa na de tete ni ntin me time so ye no a me kwa ko na di kind me ko scan ne ma me 3 days ne 3 ento de me ko first one no almost enya wo ye ntete ho ena me ma me nua ba ko ba no de me ba fi to de me ba fi no me ti akonwa mu sa na sister bi nso so nyim na madam funu oba was broni akua na awo no da so ti ase oba no be ka wo yem ti ma me ba na me sema na edu se me ba no be ka me na ma me so nyanya me na oba na ka wo yem ena me siu
nti ade teto ade che Sunday na me kɔ wo na me so emaso nti me baaye no ye bedu fe na ma me bisa ne se na edu obo papa amane na ma me nua ne se onti me mo ne papa amane efi so mfa ne sika ni nkwase asem na hwan na mfa ne sika ni nkwase asem saa 9 months no mla me hwa akwala no nti onti me mba hasem ma me hwa akwala eno ne me ma me nua ne nya asem keto nto ho odi na tam saa na ma me nua se no ma me wale no to obefa me nti no me nya 2 weeks na se oba se na oba be fa ne ba na ma me no no so se o ma akwala o ma ne ba ne wale no ma me no so fa ne ba ehwa na akwala 2 weeks no na akwala nda baby scot no mo akwala ne free baby scot no de no nti ho na ye tietiem na ma me nua ba akọ brage bra no kwaje akwala no na ode ne ba na ode akwala ne beto wo no ti enya 3 weeks no na ma me ne se de entokwa ne si yenti no mba beto akwala ne din boy ne ma me na o maji o mo nana nti 3 weeks ne so ye na mpa o mo ba yo mbeto akwala ne o mo de ntuma 4 ene akola na mo de 100 cedis e kan ho no mo de beto akwala ne din ena o mo koe ti ona boy ne ka chense na ma wonje akwala na o se de akwala ne so ntu de twen ma akwala ne nyini kakra onyina ye beje yadi ena mi so nti ho no ena ma me ebe fa me de me ko otakwa ti me free me otakwa no kasa nyem na boy na ka che me se o tu susu ama me se de be ye na se me wo a me the best at wadra adwuma no ti me one of me se wonya police mo kwan enti ni scanner ye je ne soso asu susu nso timi ato enya 1000 Ghana nti membra na me meyi scan ma no ena me ne ma me mo kan na ma me kra ro so ompene ti enya 6 months na ma me ma ye nyina ye ba na asimi nkoyi scan mo ena me koyi scan mo nti scan mo ma ye 9.6 ti na wo yi 20 cedis ma me se menje fanfa ka na so wunya wo de beba me na me suyo mate ena me de koye me sa de call back to takwa enti me ba ye no ena me ne to nya 1 year na akro ne twa no phone akro ne twa no phone ma me ko takwa na wo to milu ne sa ne ma na de ma me so won famla na ye je tia ye di twa akro no phone na me ba back to Kumasi enti me ba ye no ena me ne to di nkomo sa no store number bi fu nipa no friend say na na adu why number no was store ni fu a wa fra wo san it was sorry ye no ena me fa phone na me yi number no ti me yi number me twen edu anwume na me frɛ na yo ba na me se ma me nua ne na adu na o si ya ene me kuma no na me kro ne ma wo nsha akola na me se akola no o se 3 months na me se sa na o si na me se na wo ka se no so na me su na me se na adu eze so oni obi awo me ni se ntokwa na wo ma oni ma me ntemuntin nka nya me be ya adum na nka ya siesie na nka ya sa atenti so oni obi awo de a me ntimi no wo ntina bi na o su you so ma me kro di kan ajo ntina na me so kro me ntimi no ntebe ne ntemu de tete ye ntam tete ye no on hwa akola no wo frɛ na o si mini bi wo frɛ na no waka fun acho o pe kro timi ja fun wo fi tu frɛ na na yire no no o esi oba be ware wa wutu o sa oba ne no oba be ware ne nyame bo Sunday ono no oba be no ja fun na man tu frɛ na oba na peke no wadi watem no ma from ame aka chele no de girl no be ka chim bia me from ame ka chen se ma se ni se o so bro ni de nya wotre me ne boy me frɛ girl no na me ne nakasa nti awie me ba ya me pesa when you feel say me patro mo 21 what go school me patro there be unko school da me ko bi uko do say JHS denti na waja school me nyem ye onyem ye denti na wo JHS e wasa onyem peja tina hwemanum ti sensei mu de aba no mo ma ba ne mpemo mo be mene mo memne tumo yam 442 JHS na akonyem ye patro me wie ye na me nyem ye eye den na akonyem ye JHS eye den de bai Monte Cruz squad Person you beauty city don't go school very back kan kan hokora me say ye den na JHS okonyem ye tina yan twa oni ben na mokonye ana wadi kan awokora dada there be me na nyem eye ben so nyem fi say ono so 23 20 no so jira say no awie SHS na wo obi ono ko senior high school awie na obekọ nanim JHS teacher na ho onyem den na ma wotwe ma ben
Me pa cho. Say so mo perform a scholar boom. Maba, yes scholarship. Scholar boom. And I'm the man member. Mama ni remo cash sa remo cash. Emma mutimu se munye bibim fa mo bra. Mama bedi wa. It's over. You real good so I said do cash. JHS umame ton wadro. Ana also to bi unya kakra. Ben ate wono aba owo brewa. Wan sa cash. Owo brewa just free. Ene mama ba free. Guys beka free ni eko. Sisa. Den no catch wa be ma o mauska. Wana also hano na wasa break your virginity. Dentia. Kasa me huni enko e. Me pa cho no say obeware me. Obeware. JHS. What's our Obi awo junior high school. Ya kasa aware kwa wote aware ase. Aware papa. What you say? Then na wa de kwa aware o JHS. Mentio. E pa cho minishi. Na wo de. Uni hwe na wo de. Uni hwe wo de. Ya, uni hwe wo de. E pa cho minishi. Mentio nka. Me pa cho minishi ya. Enti obeware sa JHS. Ni chana na no. Sama na boss okay. Woni hwe so bibi. O tutu se o blast wa. Woni hwe wo de. Emmanuel. Woni hwe wo de. Me say wo de. Ya, entuwa. Woni hwe aye de kwa waye. Wo de. Emmanuel na me content me commentary ho me pentem. Me pa cho. O se wa fe dance aboka. Say one aboka. Waja wasi no parking on. Uso yonko school. JHS ubedi obi achi. Wadu wasi no parking. Akofa. Obi a why ready. Wadu neko. Wuna waboke. Say ubako school na ubako he. Why nsu adwuma. Say mi su adwuma. Afa na nsu adwuma. Na nka to obo asiko school na nsu adwuma ka ho nka be ya aduma fashions. Aduma fashions ko school odi fa ke polia. They say fashion. Opamade na home. Umpe no bi. Tonga nkwa mama ba. Tonga kana to so ade. Ben, good afternoon. Afternoon, madam. Yanki was order okay. Wouldn't see no parking kwesi ada wo ye wedding. And so ba, one na wo o sha no. And so when you sika kwa ye wedding. Bacho Dabe ne ya no de ba. Ben, you must have no. Me say, yes, kwesi ada wo ye wedding. Yes, wo ba no wo sha no so when you sika kwa ye wedding. Oba wa wo mienu no akofa na ye no wedding. Ma me pacho ono wadi nkoma ka di si nyina ji afra ni fi na kire na semi fi na kire. Mi busa wasam de wo mu na wasa wo ka kire me. Question me ntiasi ase Me say o say me ba woni ya wo ba. Akoda no we. No ne obusa no ma. Ne o. De chocho ho akoda no ye da be. Me kai o ma ne be fa na kokura wa nkra me wa mo ma ne se oni me na wo ba ne ba ne mo ba ncho. Ma me na oni ne tine kwa wa mo na ma ne ade cha ma chi me ko me ba me ko na ma me ni su odem. Sa ma me no. Me mun sa ma me be. Oni ma me no ne ba ya abusa no ma no ne. Enti se wujitum se woni ya wo ba. Na obi abefa ne ko wo bra. Wan kan chewa wo hwehwe akoda na che kwan. Mejitum se o menene wo ba. Ana me say ti so obi abefa akoda ne ko se ne papam se ne boni mu. Responsible father. On hwehwe akoda na che kwan. Ya de ne ko kokora me wo tire me. Akora. Ma wuti. Odi akwa ne ko no na me ni bre papam. Say after that no so after ensemi na echi no na me yi bibia mete ono oba na nka ma meti akora ne nkanti ana ma nti anko no now senior high school ni abrantie ana wo zip ntimi ntumu sa no JHS ni na akofa na wonyem no senior high school usre ana
mrantie amaba. Mokwa mo mrantie. Ena mofra kwada amaba. Senior high school, post school kwesua de obi ba JHS. Anu akofa na anyem no. Zepu no muntimi ntum. Ben. Mario. Ela se na woni dabra papa. Na wonim se wo senior high school a wonya responsible no. Me problem. Na be den yam problem. Senior high school da obi na help. Odi akwa ne koye no, me nya accident wo sai mu na. Yeah, say wo ba no, yes o ko loan. Ya obi so wo hwe no afie miensa. O je ne say. O je ne 36 million. Minti o 36 million. Kacha na. Nanadu. Also I dem say. Because my me so oju 36 million. For Nana Kukusho. Ene obi a o se akwa na nyame ba no. Obi a o se akwa na nyame ba na ne de o ye me ba o je 8 million. Ene check it down me kwa o nyame ba 36 million. 36 million. I can't say if we can't say on your bank na me fini bi. Enti dia me de hwa one dia me ko yi wo hospital na me fo ani shimbo to ma. O so to am na mu ba be hwe me ba no. Ene ka me de konya oba ni me de konya accident ni na so nka physical family me. Eno de on kan tlo mo se si entia. Me ba ho me te kam me ba ho le si ai. Na so ma be chim be si nyina entia. Akwa na me ka kra mi so mi fi no. A che me te kam maka mu bi ato nfa maka no bi ate. Obi afutu de ma me se amen ko no. Yes, on the car, or band the car cancer for frog so. Timothy Kamuba, Mr. Bao. All right, if he said, Okacha me said, time I mean, you look at me, son, and you send in your dear. I may walk a hospital. Would you can your mouth catch him to another force of fabrication? Maybe I just have enough for force and maybe information. Maybe I force information. What is okay, who there? Ben, tell me. Me, maybe I would do for. Yes, a senior high school ni. What open tama ko he? We are kwada. You be so say. Answer some lawyer for president, doctors. Omo ye mansam wobre ya. Canada na ye won padi for ha. Ye demoko school a ye se dachi nchima ye be free mu amama be sha ya nan won ka wan no ntum se de mesi atwa wa ba wa ha no na ope JHS school ase SHS manyem me na am kotra na nchen na me to mani di shame on you adafo yentrani ye mani yi o yentrani ye mani yi pa hwe akra 16 years watama paso e dia wowu nua kwachi enti ono ne ho na me ya bo ho na plan na quanti pains se ni se ya se ya no de nyini no ba be anroba mo hwe do wo de ani nua mo hwe baka so we do so onim hwe wo so 16 years onim bibi oni papa ne bone onya bofra sa oni papa ne bone mumie ntreni e mane yie no munyime empanyimpa because bible ne kra ka say yenchire mofra ne kwan onfa so onyina wa mfiso ekwan no ka se yenchire mu enye bra bone kwan o enye bra bone ekwan na bomuno ekwan tsinini ekwan atsini mi say yewu enye say hwe watam scissors e dia wo nua nyame na be ma ko bi ba ko akunu obi nua akoma na cho na nanu mo ansi edo ayesa obi so di ye wan ka be ye wo de anka be ye wo de sempo entukono efuano kwandei adwene ba wotirim se for scissors ne fa wo no owie nso wo si menya no me dia wo no wo dia wo na ampa wo dia wo no so ampa we akrem se wo se monchi no ntuna monchi ayesa wi a monchi na tuma ba yi a monchi nyansa ye won kra boni so ku go ho o se monfa ne nko na mon training no because odi
nyankopɔ ambema ahwɛ de wode bɛkɔ akɔpie wode bɛba enye de wode bɛba na enye omientre ne ema no awɔ kwan pa so pa no kremu trine kwan so na nye kwan bɔne bi sei so arafo video wa hwɛ fetufo trene umano yentre ne ema ne yio na dachi kwa nkɔfa asɛm amfa mmerɛ me be me ya no so oni ya baba we ya wo eja no akɔgware obufufo wo de so be akɔgware kra no no mesum ababa wa no ai no hwe ne ba no no so be akɔgware nkɔgware esa me ababa e fashion so wo no ba ne tia mpofim na ebi mo akɔgware esa sa na be wiase mu sa na aba tudo ma mesum no no onko the baby onko the baby me manyena ko the baby me so video wa share subscribe like share na for me why rafo na me notification bell no so bia videos bia me bia obenya bia de ahwe aha na me do smaka. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.